tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Wih, Ade pelangi teman-teman. Lo lihat lo cakep bener ya. Asik bener dah. Sore-sore begini ditemenin ame pelangi. Cakep bener. Adem lagi di mari teman-teman. Yuk sembari kita nyari ondel-ondel. Tadi denger-denger ada keramaian ondel-ondel di sana lagi pada joget no. Yuk cus kita lihat teman-teman. Yuk kita samperin. Lah, ada yang ulang tahun nih. Rame bener, asik bener lagi nih tempo jogetnya. Asik dah. Tapi yang ulang tahun nih. Teman-teman, kita nikmatin aja dah nih ya. Banyak ondel-ondel joget ulang tahun. Nih, Jamila juga penasaran siapa nih yang ulang tahun sebenarnya. Tumbenan amat masa Jamila kagak diundang nih. Parah bener nih teman-teman. Yaudah kagak apa-apa dah. Ntar terakhir kita tanyain siapa yang ulang tahun nih. Yuk teman-teman, kita tontonin dulu nih. Kita nikmatin jogetannya nih. Udah pada kelar no jogetnya. Sekarang ayo pengen nanya ini, penasaran siapa sih ondel-ondel yang ulang tahun. No dia di si empok no. Ayo nanyain aja ame empok yang nih aja dah. Pak, oi, siapa dah ondel yang ulang tahun? Rame bener, dah meriah bener. Lah kagak tahu, Po. Lah orang mah ayo cuma ikut-ikutan joget doang. Habis musiknya enak sih. Bagaimana sih nih ondel-ondel? Pade aneh bener.